bakwa mwithirio wa Miru TV Alhamisi eku nitite na mbere boya iri tariki 19 mweri wa gatatu mwaka ni 2026 kakwate oeni kirintata cia Miru TV muthenya mbita wa Teri Babu na mwenda ithile urani MC wa kithi na ora ukuromba itikia usinita kaunti ya Miru na wetebweni wa murengo ya one term no tuthirikari ni iremi kulaithiria arethi kana kubakaria na kinyandi thesio a Miru kuloki na wete na amurikite Professor Kithure Kindiki no ntobwa kulunga Miru na kuria kueta manto ja ukaria riboti yetu turandiri ni mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogituma woro iturari na DIG na atira komandira atira na mtoto Cheruiyot na woro muntu mwana arorairo muntu ngai achikare na ara kwina charia akubwe aitareta ikiro chuma na ndenda kuatiri Rwanda ruru wetu kulinga na abura kuri no komandi una komandi ru tu ngombe ya ka ngombe ira exe kabisa ile tu over 200 cows na antubetu bawita askarawe baretire babera to kinyanto amwende babu chogen tu chogenga lakini mwanga thai ngombe itatoka ando nde baringira bakaua twetatere ngombe chombo chogen itahi lakini tutishwa na araire so ndenda kwira antubetu ba Miru na inko no bala kithaka ki ode mndo ina taito kwa na kithaka ki to bila antobe Miru be era na Rwanda ru be ano ntubo ngombe pati ano ntubo bingi so indira ngombe ichonte yete wana choko twega ngombe ichonte wetu wana chote mtu ngombe Rwanda ru then it means kura ndo bagabo kubai kithaka ki no ndo mndo kwa uma kwa na ruru au mabo mudhara au mabo tianya na ara na uwa kizeka na kenjai kana inya Rwanda ndo mtu uma na ara lare mtu na Rwanda rura uti mtu kede ita Rwanda ire ita bingi ndo ita kurema ita kurebia so kithaki ketwe kariyo kenja sinde alan na ndo be baidia ya muntu uyu tamamo nao nyendia akire arere kwa de chia tutukume muntu muthembore tu so at the end of the day bonkwa na kwira antu betu tendo bera any agenda ya utuna antu betu ngombe na final at the end of the day bayuki thaka nondo bakayuki thaka bi na ithaka bi bikairwa na ndenda kwira antu betu kithaka kyo te bingi kyo tuma kithaka kireta thina ibarabara ere wa kwa northern corridor nondo barabara era netite kwa kithaka ki value etite kwa kithaka ke value kutwika nenda ndu bakambia okupa itaka pande kubiga mantu yao ba na mantu yange mwanya so ndenda kuatiri kwena antu bagatha baisa ma very senior people na baina agenda ya kuiya itaka bietu na kubiga na kubiga kitaka ke nantu batu bachuna no at the end of the day ngombe cheta chonde pare ya nende finally bayuki itaka na ndenda kuria bana ndia nchi bori atiri kwani our budget wenye wanaiba wako na nguvu kuliko serikali. Tunaamini DIG wewe ndio kiongozi wa polisi. Lakini umekuja na polisi wamechukua ngombe. Na wezi wamechukua ngombe. Na polisi wamefuata ngombe. Huyo Cheruiyot alacho in charge. Lakini finally ngombe imefika huko inafikanga inapotea. Na mtuta. Lakini ndaenda kuwa mwangaru wari. Woni ndaenda kuwa one time. Oke agodira ngombe itechoka DIG aiko na ngombe yeta ngombe wa 200 na muntu akua ndona mimi maana yakua 2 ndenda kuwa 1 time mangamba na ngombe uchoka na mbona wamba kukupita ndene Rwanda ro otherwise batu tukaibanga in terms of votes na tukaibanga in terms of okariantu betu no okarinto bietu no okaritaka bietu. Na mbere na Nteto cietu antobana bari mabitha ba NPR ni batina ngurari cia bulubulu cia misinka boni nyuma ya kurathwa ni maitha barethetie wodi ya mwathi arethi na kari ni bameneretie thirikari bunene no ntubo kuremwa weka ukaria nteru ni bameneretie ndwangi cia ukaria no ntubo usererwo kinya nyuma ya kuringirwa riboti uri munini wa Inspector General Lagat araigite wirane bodi cia tebatira nteru kuri na ukaria nende MCN eri mutungi no wetindangi cia ukaria kutira lethira cieyi ciocoka mwandiki wetu wa Nteto Mukiro Nkonta no banganiti riboti labu chabute twethira antu oya na batura thanga barathi antu baingi muno na ngombe cia ita cionthe uteyo no turatirwa
na makarika yokaria yombecha kwethira yetamba ntere isembe hamwe na tiania reu arithi hamwe na NPR nibombecha kwethira betiwa na maringangiro ya risasi ni nyuma ya kwithukirwa ni amba tere serubaine hamwe na kamaringa mwathi wand na ntuku imwethiri bomba kwethira bakithukira ntere sekuka na indi bamobo betutira uturo bo sibitari ya Meru General na bangi sibitari ya Mutwate na ng'ombe ciomba kwethira yeta hamwe na mburi kathumba na kinyati bakikwethira munini wa Inspector General Noela Ngat komba kwethira kiliunga ntere setiania ntuku imwethiri ende amba bani bombete kwethira bakiumira na koya ng'ombe cionthe buru noti arithi hamwe na maabitha ba NPR na maringangirwa ngwa kifamily cia antu babarathona arua ng'ombe aciaita kambue pole sana na ndo masibitali Mutwate nderia kurinjistera umwe saa kathionto-ini bito mukamata ndetha ngari mburatho watu ikio moya bangi ndetha bakwendwa Meru rifaro piaro ratho my brother no rathwa Dokana di banna. NPR berli, NPR ma wala di koro ngi mutwe. Ala goro ngo wala di njenjima, onga ala njenjala ituro. Ende berli bo ala donde weta. Tena mbisa mzuri nyago ngo bati anjana ro mangutwe ate ndo na ka yeta mno ta ngawri account. Ndeta na omero ngi namba jo ngi NPR agiri anga no ya by stable contrition. Mutwe tena kule kumaro gere. Konto kweto kamaringa. Muzee madana thake ndani ile baitho kwa maitha. Kuitho kwa maitha. They can do for further management. We release them one day a bit stable and we let the bleeding liko imeacha. Ni karikari menere tuponene ni akariba kontoko hamwe na atongoria akiwa thirikari ya William Ruto itukomba kwithireke batethika na kubathikirikiriro kio kia wamba bo butambite ntereji na muno areo waziri wa ukaria bondene no Kipchumba Murkomen tingwe yo akurita ntere cia Meru nontu wamba bo ni butabarikitie ibaze kiando za tetu za ikongwa tune kinya haba kwa batabu nyebo baze kinga kwa za tetu kumira kwa zongo zau ya iba iriende iba na ng'ombe kana munene ndara mutuma na umarie county ya Namene bwanda baze kinga kwa zio ndiko zira bonguwani Kinyaruto na toitumu na kinyamo tongi ima to thiatara ng'ombe ire kwa thaisi atete imbuto ni okatokorera ima nana unkwenda thirikari tutam nana unkwenda thirikari tutam ningwenda nyaginde ge fotam la inkwibwe kan kwenda otura no ntwanto ba mwathi ba ekuya mtetigeri otura ge thirikari iburu mukomeni ni risabo aende Nkiripotera Meru TV kuma Mutwate ya mwathi wa Ndengembe North Mbita Mukiri Onkonja na mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja na ntuba riboti na njira y'inkinyaniro na tutana mbere na nteto cietu nabo antu bamawathe kuma tauni ya Maua ni bayanite mbeu semiti cia kwanda uri mburaitite na mbere kura bari na mworoto ya kwagirithia riera arimi kuma Ntiru ni boritu kwanda miti na wingi. Mwandiki wetu wa Nteto Komi Mutia no ina riboti hiyo. Mimi naitwa Lewis Njiro, head of institution ya Maua Comprehensive School. We are honored today kuwa na nyinyi hapa kwa sababu ya this noble assignment. So tunashukuru sana. Mimi nawakaribisha imusemanio yo anene bokaria kuma mwiri yo egembe South Batongere tuene deputy county commissioner wesuoki noeno akibetitanui batrimanite sukuru ebarikie mo primary kwa mukira miti ekwandira mbure niyo yumanitie ne kundi ke antu bamawathe kya Maua nara Batongere tuene kundi banenkanirite miti grade sisiura wiritie kampeni ya thirikari ya kuanda miti nkolokie bilioni 15 kukinyekia mwaka yo 2032. Na kikundi cha Maua Disability wameona sio vizuri, sio vyema kupokea tu msaada kwa serikali ama kuombaomba msaada kwa watu wengine, hata hao wanaweza saidiana. Kwa hivyo siku ya leo wametuita kama afisi ya DCC
kutupokeza miche ya miti yenye wamekuza katika hii uwanja ya shule, na siku ya leo tunapokea miche ya miti kutoka kwa kikundi cha disability cha maua, na tutapanda hiyo miti. Tuko na program katika serikali aswa ofisi ya rais. Mnakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alitoa directive ya kupanda miti bilioni 15 kufikia 2032, na tunaendeleza hiyo directive aswa wakati wa msimu wa mvua kama wakati huu. Brandi sebundi bakadendi kudine krakyo bona kaba with the project ya kwanda miti na nonto bora dirika ni kuwa bora tu amba kumenyera climate na kijobo na baba participate ke program uji na ito ikiri atu anda miti ngiri date kuna miti mo to ande na kanda primary school na kuna ngito ande mawa primary school ontu na dua bia to mito na office DCC na ofisi na skulu yetu ama primary na kinya tumba bank kenda tumba contonate miteye kenda tumba kwanda amana community no to kinya batu part of community no to disability is not inability disabled tanto ba kodia kwa wake kinya bo beza bomba contonate miteye tunaona adu mitingiri datu na tukane kane mo ke DCC giri na skulu na tubamba consolidated the bank na tunyu tudasiabo na alafu tarehe 25 tunamchama meeting ya members bonde na nyabo to aba meeting enda bomba kwa na miti kwanda ningwe kumenyera rere kundi gike mawathe kithirite kikiritaniria na ikundi mwanya mwanya mwiri uyu oigembe South yaro tukumenyethua ni mwarimu munene murungamiri ozukuru barikie maua. Hii miti ambayo mnaona hapa ilipopandwa, this group wamekuwa wakiwork hand in hand with our learners to ensure that hii miti imekuwa ilijaminate. Nikiangalia wakaendelea kuitend, wakaipalilia, wakaimwagia maji hadi siku ya leo, na of course together with mwalimu na wakaanza wa hiyo donation, and that is why we are here, kwa sababu wengine labda hawajaelewa. Nikaitene okau DCC o amona atongeria bangi boritie akarie itare mbure kura basio manerie na magi kwanda mete na wingi muno kiuntuire nara itetema bya ndo ibiri. Miche ya miti yenye tunapokea leo tunaweza panda kando ya mito kwa sababu sio haiadhiri maji kama eucalyptus trees, na wahimiza wananchi wasipande eucalyptus trees kando na mito ama sources of water because inanyonya maji. Wanaweza panda miti ya kienyeji ama indigenous trees, miti yenye inasaidia kugusa maji. Romba tuendelee kuanda miti uboya na tukathukia rera muno tuanda miti mwerene sana ituande miti na ikithilunga miunda rutera miunda rutera barabara kenda tuthenya thaira ntu betete barabara ne tutukutha twina riwa riringi. Nkiripotera Meru TV kumembe beta wakome wa mutia Ibaya sana kome mutia na ntobori botu na njira ihenkinyanero na tuta na mbere na teto cietu na bwakari bara patumaira barabara ya Marine Park kweta gishusha wodi ya Karingani sio mbunge kechuka igamba ng'ombe nibona nete kuria kwa nirwa kono ntoba kuthukanga kwa barabara wiraba kuwa iri na marinya netiria kuthondekwa nindi nibakure thirikari ya county ya Tharaka Nithi okulokera MCO Muriithi Gaturo kubathondekera barabara akariba bwete mbura ira tena mbere kura nitumite barabara ikathuka nkuluki na kwangaratania ugendi ntere. Mwandiki wetu wa Nteto Degera Waiguna nowe nasio kari na barana tomeri barabara yome stage kama nete njira ya Marini na tafadhali kajira kani kaka thuku nunto nangali gwetu kajie na thina ite komba gwetu katari une bukona turi ni loyo kwemana kalema au ngalite kumba gwetu kao thina mato gukirukira kajirani gaka rusi rungwa ruciona thaino tote kumba gwetu kanga no kuona yu kinyambulikio na ninge bakerie muno tukaligwa mweshimiwa Gaturo makosa makwithiro te kuthondekera njira no ni mariko na twagusakurie
sakulina na kula gaba kiwa kinyanjera ya sirota gokoroke kenyamara sonera bande ya sirota kuthikumira nale jiana ya sukuru jiena thina nyingi muno nuntu ri kwagura na bongo batikomba gwitukira ku gwitukira mitalo ile ikuna ruje runde rwalagite ku mweshimiwa kiwa kinya biashara barabara roterero ange barabara eno kuma almini kuthige susa no kuona ni mataka tukinyanga na runjira miguo aracha ikithi sukuru kona boy kuthie kinyanga mataka riu tutikuona utethio wagaturo na tutana muona ese tarolo kwemana na njira no bwana gaturo no kuona wega jiana ni gwitukira ku tu tuli kinyanga oku ni tukugwatwa ni kolera nuntu gwitukirira bwana gaturo huu ni mulimo automatically. Hata inaleta mbu mingi sana ambayo hata hizi plots ziko karibu hapa hivi zinaweza kuwa susceptible to malaria. Njoo hiyo mbu sasa. Ndeba getambeta thirikari akaunta tharakani thigukorokera MC wa Murethi Gaturo ko bathondekera barabara ino. Mwamba atiri agerie very soon yareke bise na miteno arengwe. Bo augire balia Gaturo atwarire balia muringa auga miteno akarengwa na barabara aruthe. Ana umuthie tutimuonete. Anakuma kwa aliyego ngatathiire. Ego ala kwemenyerera tutimumenete. Lakini 2027 patithio wega. Ria rutwa ne bago kolokera thina ila nene ni tukolomba na kethirwa tela miugo gwikira kagita gaka bwana Gaturo tole kolomba njuci ni obo kaombeka na njira no twekire molam ona ninge gwateria gucona kuma eno gucona kuma ethiete kumela silota arutwa ne bago kolokera thina inyinge muno bwana Gaturo kumachuka ga mang'ombe nkeripotara Meru TV rito kambeta ndagara waiguna Riboti ya Ndegera Waiguna ni etukira katanta kiri nteto cietu muthenya ayurware nkatho cia mwanya kiri baraponde bombo kinyanethia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongie mitawa tiri mbabu